Ya, bertiga. Dan ini spesial juga mama-mama yang ada di depan siap. Yang penting teratur. Oke, yuk. Dan juga buat adek gue. Tuh, itu adek gue tuh. Yang ada kacamata. Ya udah, calon istri gue. Bos kuningan, kapsul. Bos Putra Jaga. Uci Koswara. Uci Koswara. Ami. Butuh kasih sayang. Ajak kalian dua selingkuhan. Akhir rembuk ajak kawin apa penasaran. Rasa kaya seminggu di selawas limai. Bos kapsul. Bos kuningan. Bos kapsul. Bos Putra Jaga. Bos siapa ini? Bos kapsul. Bos kapsul. Terima kasih bosku. Orang terkapak yuk. Bos kapsul. Spesial keluarga besar kuningan. Ya mau beda tuh. Beda. Halo. Wah kosong yes. Iya kene. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Bos Putra Jaga. Bos Putra Jaga. Bos Putra Jaga. Bos Putra Jaga. Ya. Bos kapsul. Yang punya kuningan. Bos Toto yang punya salam Yomal. Bos Toto. Oke. Bos Putra Jaga. 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 Aduh. Bos kapsul. Yomal. Bos Toto. 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 Mangga. Yomal. Yomal. Masya Allah, Bos Kapsul, Bos Putra Jaga, yo, Abi. Makan nasi kalau malam berebut susu. Bos Kapsul, Bos Kuningan, Bos Putra Jaga. Come on.
Putra Jaga. Bos Kapsul, Bos Putra Jaga. Bos Kapsul. Bos Putra Jaga. Awur. Bos Toto. Masya Allah. Bosku, terima kasih. Tobat. Hari itu